Мулло Зуҳур Тоҳирӣ яке аз фарзандони фарзонаи миллат ба ҳисоб рафта, шӯҳраташ на танҳо байди мардуми тоҷик, балки берун аз он низ боло рафтааст. Ном бурда таи 20 сол аст ки дар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, манотиқи бузурги Федератсияи Русия, аз шаҳри Москав то Находка, ҷумҳуриҳои Беларусия ва Украина, ҷумҳурии Исломии Эрон, Амурати Муттаҳидаи Араб, Миср, Ҳинду Олмон фаъолияташро ба роҳ монда, дардмандонро бо истифода аз гиёҳу растаниҳо ва сухандармонияш табобат кардааст. Ин шахси кордон ҳанӯз аз давраи донишҷӯияш ба муолиҷаи беморон шурӯъ намуда, онҳоро тариқи гипноз ва истифода аз талқин дармон мебахшед ва ин амалашро то ба имрӯз давом медиҳад. چشمی کشوده هم که گیپنوز کردن ممکن. آدمی که گیپنوز بغلطد من دیسوده تا چشما کشودگی این آدمی که گیپنوز میغلطد. حرکت‌ها قطع میشوند. اکنون درباره تاثیر دست گرمی و اشکاتی. حاضر روتون گرم میشد. گرمی هست می حاضر. گرمی هست حاضر. حاضر گرمی 10 مراتب زیاد میشد. خودی اتوکی سوزان بار این گرمی زیاد میشه. دیسوده ده چشم کشودگی اتوک گرمی سخت. من این تاثیر سخنگوی آدما میگم که تاک هست و دیگر چیز هست. مثلا خیلی که من گفتم ریاکسی شیمیایی میراد ارگانیسم ما با برای که خسته شدید شما حاضر چشم پوشیده میشوند، خسته شدید شما هم یک خنده تا ضربه یک آرام شید کمتر، من حاضر دست میگیرم مثلا اینا کینای بسیار خنده آور تماشا کردن خنده میدارم بلند میخندن حاضر شما هم میخندید تا از اونجا. Мулло Зуҳур Тоҳирӣ алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, академики Академияи байналмилалии илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва табиатшиносӣ, номзади илмҳои тиб, академики проблемаҳои бехатарӣ ва ҳифзи ҳуқуқи Русия, аъзокорреспонденти Академияи муҳандисии ҷумҳурӣ ва амсоли инҳо мебошад. Бояд гуфт ки духтур Тоҳирӣ маҳорати шеърнависӣ ва нависандагӣ низ дошта, алон сардабири рӯзномаи дарду дармон ва маҷаллаи тиб ва табобат аст. Ӯ бо мақсади баланд бардоштани савияи дониши тиббии мардум, нигоҳ доштани саломатӣ ва пешгирии ҳар гуна бемориҳо бо табибону олимон ва беморонаш пайваста суҳбату вохӯриҳо баргузор менамояд. оид ба хислатҳои неки Мулло Зуҳур Тоҳирӣ бошад, мардум чунин ақида доранд. Якум хоксор бача, дуюм як гапа мефаҳмидагӣ, пасту баланди дунёй медонаст, сеюм ки чӣ мартабае ки доранд, чӣ ҳолати ризқаш фирок, чорум дилаш калон, چیزی که درد گردونه همون خداوندی اراده میکنه. میگوید که من اگر وقتی آدمی بزرگ رو بینم با زانو میشینم و اگر شخصی را که دانا باشد با نزد وی راست نیست تعظیم میکنم که در این شخص هم دلی بزرگ هست هم دانشی به حد کلان. همین نسبت خوشگویی و نیکرفتاری و نکوکاری. خصلت دیگری Mullo Zuhur همین که بسیار آدمسی غیرت علاو میگم این خلق میگه علاو بریم میگه همه میخواهد که با تمام وجود به خلق خدمت کند و همین نفوذ خودش را گسترش کند. ما مولو زهور طاهری که یک چند سال ایشون همکاری میکنیم. اولا گم که همین سالهای 92 من زمرد به کار میکردم. همونجا یک فیتابری نو تشکیل کردی بودیم. همین مولو زهور آمده دیده همین ویابه همین چیز معقول شد. همونجا سر که ایستاده اینا همین استفاده بردن علفهای شفا بخش کتی هم وقت طبیبای خلقی کتی کار میکنن. این آخرینگی 3 سال باشه دیگر من حاضر همکاری زیچ داریم یا کتی. سببی به شهر خوجند تشریف آوردنش رو Мулло Зуҳур Тоҳирӣ чунин арзёбӣ кард. تشریف من از همین عبارت است که البته بعد реклама با واسطه تلویزیون سفینه، تلویزیون پایتخت، تلویزیون یکم کانال رفتنی داروهای من زیاد مردم از ولایت سوخت، از اسفره، روتیپا، خوجند زنگ میزنن چه خیلی قبولی من به بیون چی هست و امروز من همین نظر بگرفتم که هر یک شخصی که اینجا دوشنبه میرد برگشته میبیاد حساب میانه قریب 1000 سوم مبلغ صرف میشه در راه در خوراکش و من آمدم که از دستم آمدن همچنین یک گرجنین تاجیکستان
дар ҳамин ҷой одамҳо бояд маслиҳату машварати ҳам аз дастам омодаги тарзи табобати ӯ таъин намоям. боиси тазаккур аст ки духтур Тоҳирӣ 10 нави гиёҳчойро аз гулу буттаҳо ихтироъ намудааст, ки онҳо сазовори як қатор диплому мукофотҳои байналхалқӣ гардиданд. Инчунин балзам, сигори табобатӣ ва 2 нави дигари доруву як намуди кремро ихтироъ кардааст, ки тарзи истифодабарии онҳоро чунин шарҳ дод. Масалан, 2 дорое ки ман ихтироъ кардам, умуман 3 чиз дар Москва, дар шаҳри Шолково бад Москва истеҳсол мешавад ва яке аз онҳо мана ин замч ҳаст, маҳсулот аз Тоҷикистон, яъне ин номашо мо гирифтем аз номи ҳамун санги замч ва албатта ин дар вақти истеҳсолот баъзе чизҳои заҳрнолудаш ҳаст тоза карда мешавад, чунки мо аксар дар бозорҳо замч ҳаст ва гирифта ҳамто истифода мебарем барои қисми берунии инсон, ҳамчун касалҳои пӯст, дигар чиз. Лекин ина мо дар намуди ҳаб таблетка сохтем, ки инсон метавонад ин истифода барад. таркиби ина дар Академияи фанҳои Россия мо омӯхтем 65 макро микроэлемент аст, ки ҳар як организми инсон муҳтоҷи ин элементҳо ҳаст. Аз он ҷумла дозаҳои хеле ками тилло, нуқра, калий, магний, мис, ҳамин он чиз ки организм талабот дорад, фосфор дар ин ҳастанд. қариб ки имрӯз аксар бемориҳо ба ин дору истифода мешавад. Аз он ҷумла дар ин шабу рӯз духтурҳои гинекологҳои мо бисёртар барои бемориҳои газаки бачадон, эрози шейка ки мегӯн, барои касалҳои мастопатия, миома, барои касалҳои геморрой ва аз он ҷумла барои тамоми намуди бемориҳои саратон ин истифода мешавад ва мо бо бисёр марказҳои саратоншиносии Россия ҳамкорӣ дорем, аз он ҷумла шаҳри Ленинград, Уфа, Москва, ки онҳо ҳам хеле нисбати ин баҳои баланд додага ҳастанд. ва ин албатта дар баъзе дорухонаҳои Душанбе ҳаст. Афсус ки дар Хуҷанд мо ҳоло ягон намояндагӣ гӯем ё дорухона як маротиба мо овардем аз сабаби он ки инҷа ба информатсия, яъне гӯем маълумот кам рафт, мардум намедонистанд ва бисёр вақт занг мезананд, аворашуда аз Душанбе мебиёранд ва ман ҳоло мехоҳам ки дар ҳаминҷа як намояндагӣ ташкил кунам, ки аз ҳаминҷа истифода барам. чизи дигар дорое ки мо ихтироъ кардем, албатта ин Феруллахи доктор Тоҳирӣ, ҳамин хеле сабти ном шудааст дар вазорати тандурустӣ ва ин аввалин гӯем дорои Тоҷикистон ҳаст, ки инчунин дар Россия ҳам ба қайд гирифта шуда, дар Россия истеҳсолот мешавад ва инчунин дар китоби справочник лекарственных растений Россия дохил шудааст. Яъне ин Феруллаш ин ширии камол аст, ки бо укази президент соли гузашта барои ҷамъоварӣ ва баровардани ин камтар манъ карда шудааст, барои ин ки аз Афғонистон бисёр одамҳо омода ина ҳамчун ба таври қочоқу чиз мебурорданд ва табиат хароб мешавад, аз байн меравад. ва дар таркиби ин мо узвҳои харчанг, яъне хитазан ва глутамини кислота омӯзиш карда ин дору сохтем, ки ин умуман дар давраи советӣ 7 нафар одамо бо ин гиёҳ сари кор карда номзади фаҳм шудан, аз он ҷумла зидди саратон, хусусияти зидди саратонӣ дорад, хусусияти табобат кардани бемориҳои сар, яъне эпилепсия дорад, гиҷарон ҳаст, кирмоҳои меронат ва инчунин асаб оромкунанда ҳаст. албатта ин дору ҳозир аз рӯи мушоҳидаҳои духтурҳо ки дар Россию Тоҷикистон корҳои илмӣ рафтааст, хеле фоидаи калон дорад ва ин аз маҳсулоти чизи худмон ҳаст. чизи дигар дар Россия мо албатта дар маҷаллаи Бонвон фирӯза чоп шуда буд. аввалин креми тоҷикӣ мо ина номашо хушрӯ намондем, барои ин ки албатта маршина ҳамон ожинкҳои рӯй кам мекунад, нест мекунад ва ҳоло истеҳсолаш албатта Тоҷикистон мо зиёд овардагӣ нестем. аз ин чиз вақте ки талабот шуд, бозори худашо ёфт, метавонем ки дар Тоҷикистон ҳам ин чиза зиёдтар биёрем. як миқдори муайян мо овардем, ки мардум донанд, ки тоҷикҳо ҳам ҳамин чиза истеҳсол карда метавонанд. ва чизи дигаре ки имрӯз масалан дар рекламе ки дар телевизорҳои Тоҷикистон меравад, аз ҳамин маҳрами доктор Тоҳирӣ балзам меравад, ки ина мо дар худи Душанбе истеҳсол мекунем. таркиби ин балзам аз 7 гиёҳ иборат буда, аз он ҷумла шафран, кардамон, зардолу қоқ, ширинбия, вешун, зилол, аз ҳаминҳо иборат буда, хеле муфид ва ҳатто баъзе дегустатсияҳое ки карда буданд аз шаҳрҳои Ригаю хушки бошад Москва, гуфтанд ки дар ҳолати қуттиҳои хуб таъсир дода мешавад. ин беҳтар аз балзами битнер аст, ки эффекташ хубтар аст.
عمان امروز در شهر دوشنبه الخای این کمتر رکلام شد. مردم خیلی در جستجو هستن، استفاده میکنن برای بیماری‌های دل، چون که من یکم تخصصی خودم دلشناس یعنی کاردیولوگ هستم. همون دوره که در شعبه دوامدهی کسل‌های سکته دل در خرانگان با بیمارا کار میکردیم. ما در همینجا در بیمارا سنجش گذاشتیم که چه خیلی اهمیت میتاد و بسیار بیمارا از دورها اتکاس کرده همینا شروع کردن انتخاب کردن. مثلا یک قاشق در 50 گرم آب آمیخته میمونه 2-3 مرتبه مینوشن، هم اعصاب آرام میشد، کار عضوهای هاضمه معتدل میشد، کار دل نظم میشد. خیلی خصوصیت خوبی طبابتی داره. ملا ظهور طاهری دکتری شناخته، روانپزشک، کاردیولوگ، گیاهپزشک، مانوئلیست، شهوتشناس، طبیب خلقی بوده بهترین طبیب روسیه در سال 2002 و بهترین معالجه‌کار جهان در سال 2004 شناخته شده است. بر ضمن این نام ملا ظهور طاهری در کتاب رکوردهای گینس نیز شامل گردیده است. نگار عبدالرحمانова، دوران صبحیف، آزیا.